Good morning. Wake up mga tamimeng. Wake up. You should wake up. And to take breakfast. And your babies also. I know you're hungry already. We have a lot of foods here in Kusina. So you should wake up now. Hi, Mimeng. How's your baby? How's your baby there? Gimuta pa mani oy. Na? Gimuta pa? Ha? Gimuta pa? Saon na lang nato ni gimuta pa. Oh, tulog na tulog pa ang isa nimo nga baby. Ayan. Tulog pa siya. Ang ganda ng tulog niya. Humihilik pa. No. Pamiming, kumusta? Napo kay muta. Diha pa jud mo sa banig. Oh, sosyal ang pusa namin. Nay banig. Ay, miming, gimuta man ka, oy. No. Suko kami. Ay, kasuko, ming. Pagkaonon, takakaroon. Daghan pagkaon dito. Sige na. Sige na, miming. Mata na mo diha. Oy, mata na. Buntag na, day. Mata na, day. May isa, mata na. Hello. Kumusta po kayo dyan? Tulog na tulog talaga. Doon kayo natulog sa banig. Matalino na pusa. Ay. Sige. Sige. Bye-bye na. And sorry for disturbing you guys. Bye. Ay, nagmata na. Teka lang. Lihok na si baby cat. How are you? How about you? Baby cat. Oh, baby cat. Baby cat 2. Baby cat 1. Mother cat. Hello, mother cat. How are you, mother cat? Say hi. Bye-bye, mother cat. Bye-bye, baby cat. And also baby cat. Okay, thank you. Bye.